Мектепте келечекте деген жер бетинде бейиш, элдердин ортосунда ынтымак, жакшы оо болот деп жазылыптыр. Жаңы заман болот дептир. Адамдардын ден соолугу чың болот дептир. İçim ölmeydi деп жазылды. Үй болбойт, ый болбойт. Ya qanday ölüm bolboydu? Sen ölmeysin be. Sen ölmeysin be. To'xta, senin жақындарың өлгөн эмес. Буга чейин адамдар өлүп атышат. Бирок келечекте өлүм болбогон бейиш жакшы заман келет экен да. Qanday kapiling var senin o? Çoğurak buldu olğandaki süyleydi bu şimdi. Tanavaydı. Sıyırlap koyuptur. O bahçedekiler get oğazı. Bizim misal için biz Müslümanız ya. Vardı huzurlar. Müslüman mesele yok hocam. Sen tutun Musulman mı gel? Bu Musulman mı gel? Sıramcı da mı lan? Apan ağam Türk'ü iman geldirirsin. Hakikaten. Ülen var mı senin? Жараткандын өзүнө гана сыйынабыз. Jaratan kim o? Atın mı? Кудайдын аты Жахаба. Мектепте Жахаба деп Кудайдын аты жазылган. mühendisi? Пайгамбарларга Кудай өзүнүн исмин ачып берген да. Peygamberin kim senin? Бул китепти 40ка жакын пайгамбар жаздырган. Kim kim? Эң биринчи китепти Муса деген пайгамбар жазган. Андан кийин Сулайман, Дөтү деген көптөгөн пайгамбарлар ошол китепти жазган. Akırkı tutunga peygamberler kim? Qaysi payg'ambarga ishonib boshon ergashib ketibsan hamsa. Жок, пайгамбарлар деген Кудай жиберген да Sen Sen qaysi payg'ambarni o'tarding? 4 ming deb aytiladi. O'sha bizniki eng oxirgi Muhammadga ishonamiz biz. Sizlar kimga ishonasizlar? Aytlachi. Kimni yo'ldan Мен olasan? пайгамбарым, сенин пайгамбарың бербейбиз да. Кудай барды элдер үчүн өзүнүн ишенип турат. Sen qaysi erkeşesin oda? Hacer yok. Men payg'ambar. Vardığız ne kadar? Biri o biz peygamber. Пайгамбарлар ошондо Surov, bundaylar primer, surov. Ben suroğa cevap versek, satmat bolsun sen. Муса деген көп 40ка жакын пайгамбар болгон. Yok kop Sen ergeçken peygamberin kim şonu ait? Adamlar geldi.